Ka final jong ka jingile kai kenjat ball ka First Inter Village Winter Season 1 kabala pelong da ka Penter Socio Cultural Sport and Literary Organization ne ka sngi ka arpura tarik urempang arhajar penriu kabala pelong hamadan yele kai shnong Penter. Laum baka jingile kai ne ka sngi ka walengkat persya ya ka mausyun. Kanong job kadai ka mausyun ha ka bakala yo ban penki jar shikul bat ka walengkat kam shimlala setia bantau pertai. Kakung tengka ke banyak pohajar layo pediang deka mausyun, bat ya ke balai pohajar tengka layo pediang deka wak lengkat. Kibayadon benta hakani kesni uwe neki uri urangba ubala judan benta benok senyang haka kam klub, uba komanding umsong, bat urang bak shnong uba F kongsdo nalor kini ke kongsan hakati kesni, ka MDC ke Noshken Constituency ke Kongres Meri Kharpuri. Kabayad bit kabayad runti, bat kanun long katakan match kabajak. Kadu kadwai pat ngai kulei kerapang ya kaklap bahkan mangwa kakiu irap sejam hapo kajing ya trei lang ringkat kador barsnang kabala ban wanra ya kalawai kabapernai kaim lang kasalang kaba food kabasuba berkamtam ngangit scam balingba kini kaklap ba ibabon balang inyo ikijing mentoy balese tang haka jing ban kentiu ya kajing lekai nanreru ban kentiu habaro kibenta ublein kerku ya kini kaklap ublein kerku ya kasnong pentiu ublein kerku ya irong basnong bat kunju daga dorba kajongi baro kowe ba pinya yo ya kamet ko ko kia kam kabo ublein kerku akikam bat habaro Mausyun Sports Club. Kilawan ya kaban kersan nalaga jong ki team. Nalaga jong ki players ki jong ki. Kani kalong ka jing kemen, bat kalong ka jing kersingai na kabenta kini ki team ki jong ki. Bat nakaliang jong kum ka kalong. Kadai ka sin ka benengkong. Ka bang khot ka ka first enter village Winter Season 1 tournament kaba kani ke klub jongi kaba mi khat dan kot ka PS CSLO kaba ni tantam nage dong kersyang babin sobha banlong adikar nakaliang jongi kum ke klub rengkat bat kesinong ni lai kot ba kino kiti kibuan hamni pin kemen pin lisa hendrai kampiar nagino kitin kibolong lamagor namar kalong persya ya kada ke imlang kasalang ke jongi kini kalong ke cungkar parit nakaliang jongi kino kerja ya kini kitim bat di naga program kajing kuplay college ka social sport club Kabarala akan penong yang kenika program nalu pastang bat kaba laru pan kut kenika program kabalong ka segi kabakhat lu mental. Bat kumar sukan sautu na kabenta itong Grace balong MDC jogi. Kami yang sedang jogi dan lain pilih club United Sport Club kabagiong kapenya Sport Club nangta sakani kabenta kabadai social sport club. Jadi kilai pilih club pilih kebajuan training kat dan kat bagi kabosnong. Na pedeng kini kilai ki klub idol ki kamram jol ki kabagi kum ka barsnang ni syariah ala ki jogi kitam dan ki babun ki bentar ki ba nagaliang juga klub ka ai de ki telang ka wat ka por ka bagi origin haki luki kam kabadi ki klub ki bakit bat ki bayar ki biar training card bagi te naga ka daw ajin kubrai ka bakal pang ye ki dalam ki members ki balong ki khot committee hapo jogi ka klub Ki pengaruh ngampai perkhat bagai ka klub kadla banle ye ka program adu kami beliau turku ye kene yalam pinangyo ye ka jabing ka standard banyalam ye ki kun samla hakiyang baro amdi ka football league sport asmutu hakimu kenu ke jigele ka sport nakale jopi esitawi ka bala ko abang galong nakabenta jong ki tim kan kerpang jong ka mausyun bat ka walen khat ki bala banile ha ke jigele kai do bastang Hadu kani ka benta pia boy ya kani ka final. Play untuk tentang kapi ki kun sana. Ki balong kalawai nengkong ya ka sinong ka tawi bat kari ka jan ben riu barakoi. Te nangile kai bha
agak jele kai te don yu bare mo ko jopru di brain dari karu napi bat na ke khu ko do wa ke yang baro nak lian banga tang ke de kan tin ko blai shubur lagi klub terus lupa oleh tabung kaki jaga lapor kalau betul dan sampai kita ke jingkren nak lihat jom dia to. Dalam dapat ya ukapkan jom kamausun semoga mengai kata